Yes, mbifurije umugoroba mwiza bakomeje kudukurikirana kuri Bijou TV. Twizere ko mwiriwe neza ndetse mukomeje kugira ibihe byiza ku bakomeje kudukurikira ndetse n'abakomeje kubana natwe gatanu kuri gatanu. Munyemerere rero turebere hamwe amakuru agezweho muri kano kanya. Munyemerere turebere hamwe bimwe mu bikomeje kugenda bigaragara ndetse n'ibikomeje kugenda bitangazwa. Tugiye kurebera hamwe amwe mu makuru akomeye cyane, navuga yuko rwose ari amakuru y'ingenzi, ari amakuru akomeje kugenda avugwa. Amakuru akomeje kugenda atugeraho nuko kugeza amagingo ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ngo yabitifuza yuko bamwe mu baturage bafashwe bugwate na FDLR bashobora kuba bagaruka ku butaka bw'u Rwanda nk'uko bikomeje kugaragara. Ese ibi bintu byabihagaze bite? Byabiterwa n'iki? Kubera iki Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yakomeje gutsimbarara kuri gahunda zigendanye no kuba yarekura abaturage b'u Rwanda cyangwa se abaturage bari mu bice cyane cyane bigenzurwa cyangwa se abafashwe bugwate na FDLR igizwe n'abasize bakoze jenoside mu Rwanda mu mwaka w'1994. Birumvikana neza yuko ari ikibazo gikomeye cyane, turabiga ko mu buryo burambuye. Hanyuma ndakubwira ko RGB yamaze gutangaza neza ko insengero hafi ya zose zafunzwe rwose n'ubundi zigifunzwe. Hari byinshi byasobanuwe. Izi nkuru zigendanye no gufunga insengero zabaye by'umwariko hano ku butaka bw'u Rwanda zongeye gutuma abantu benshi bagira ibyo bavuga, zongeye gutuma abantu benshi bagira ibyo batangaza. Ariko kandi muri uyu mwanya ndagira ngo nabyo twongere tubigarukeho, tubive imuzi n'umuzingo, turibigire byinshi dutangaza, tugire byinshi tugarukaho mu rwego rwo kugira ngo tumenye aho ibintu bikomeje kugenda bigaragara. Mbaye ikaze kuri mwebwe mwese rero mukomeje kudukurikira, mbaye ikaze kuri mwebwe mwese mukomeje kubana natwe mu makuru n'ibiganiro byacu, ku bakomeje kudukurikira baba abari hano mu Rwanda, baba bari mu bice bigiye bitandukanye hirya no hino mu isi. Mwese ndabifuriza ibihe byiza, ndanabifuriza kumererwa neza. Niba ari ubwa mbere ugeze hano kuri Bijou TV, reka nkubwire ngo kananditse subscribe kugira ngo ubashe kuzajya ukurikira amakuru n'ibiganiro byacu, ubashe kuzajya ubana natwe gatanu kuri gatanu, ndetse amakuru n'ibiganiro byacu unabisangize ku nshuti zawe, dore ko twibanda ku makuru agezweho akomeje kugenda agaragara avugwa mu bijyanye n'umutekano, politike, diplomasi ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Nyemera rero by'umwariko niba uri mu Rwanda, niba uri mu karere k'ibiyaga bigari, niba uri bwota amasimbi, nkwifurize kumererwa neza, nkwifurize amahoro y'Imana cyane, nkwifurize no kugira weekend nziza cyane. RGB ni ikigo cy'igihugu cy'imiyoborere by'umwariko yatangaje ko nta rusengero rurakomorerwa mu zirenga 7,000 ndetse na 700 zafunzwe. Urwego rw'igihugu rw'imiyoborere rero RGB rwatangaje ko nta rusengero rurakomorerwa mu zirenga 7,000 ndetse na 700 zafunzwe mu mwaka ushize kubera kutuzuza ibisabwa. Inkuru igendanye n'ifungwa ry'izi nsengero benshi bararyishimiye cyane, bagaragaza ko ibintu byari bigeze n'uburyo abantu bari bakomeje kugenda basa naho bibirwa muri izi nsengero n'ubundi, ariko kandi ugasanga ari kwibirwa mu buryo rero budafututse ari ingenzi ndetse benshi ubona yuko babyishimiye. Ni amakuru kandi yatanzwe n'umuyobozi mukuru rero wungirije wa RGB Dr Usengumukiza Felicia mu kiganiro n'abanyamakuru rero ubwo hamurikaga imirongo ngenerwaho ku ivugabutumwa ryuzuzanya n'indangagaciro nyarwanda ndetse n'andi mabwiriza kuri wa 20 Kamena 2025. Intego y'iyo mirongo ngenerwaho kandi ni uguteza imbere imikorere iboneye mu ivugabutumwa ndetse no gukumira hakiri kare ikwirakwizwa ry'ubutumwa rero bushobora guteza amacakubiri, urwango cyangwa se bwahungabanya indangagaciro rusange z'Abanyarwanda. Mu mwaka ushize RGB yakoze ubugenzuzi ku nsengero hafi 14,000 hafungwa izigera ku 7,000 ndetse na 709 azari ifite ibibazo bitandukanye bishobora rero kubangamira umutekano n'ubuzima bw'abazisengeramo nk'uko bigaragara. Dr Usengumukiza Felicia yagize ati muribuka ko rero mu gihugu cyose twari dufite inzu zisengerwamo hafi 1000 bigera muri 14. Mu igenzura rero twakoze twifatanyije n'izindi nzego, tumaze gukora rero iryo genzura n'ubundi hafi ku 8,000 byose ni hafi insengero mu 8 zose zarafunzwe kuko zari zitujuje ibisabwa, zishobora rero zashobora gushyira ubuzima bw'abaturage mu kaga, by'umwariko izo zo ntizirafungurwa. Yanasobanuye ko kandi insengero zakimuye rero
by'umwihariko ibibazo byatumye zizafungurwa hashingiwe rero kuri iyi mirongo ngererwaho, kuko rero ariyo izakuraho urujijo ibigisubizo kubifuza ko rero zifungurwa bashingiye ku marangamutima yabo nk'uko bigaragara. Umuyobozi w'ishami rya RGB rishinzwe imitwe ya politike ndetse na societe civile Kazayire Judith yasobanuye ko uretse ikibazo cy'imyubakire ishobora gushyira mu kaga rero ubuzima bw'abaturage cyagaragaye ku nsengero, harimo rero by'umwihariko n'izatangirwagamo inyigisho z'ubuyobe, izabirwagamo amacakubiri ndetse n'iziyoborwa n'abatujuje ibisabwa mu rwego rw'amashuri. Yasobanuye ko kandi ku bufatanye n'Irembo hakozwe uburyo rero bw'ikoranabuhanga buzafasha gusuzuma ibisabwa n'isengero mu buryo rero bwihuse kugira ngo ibisubizo bizihute. Iri koranabuhanga kandi rizatangira gukoreshwa muri Nyakanga 2025. Ati iyo societe civile igeze ku musozo rero n'ubundi turatekereza ko izatangira neza mu ntangiriro z'ukwezi kwa karindwi. Urubuga rurahari ariko kandi ntibujijwe ko uwujuje ariya mabwiriza ashobora no kugana urwego akarugaragariza ko rero yabyujuje, hanyuma arukiga kuri dosiye yiwe, hanyuma urusengero rwe rukaba rwafungurwa. Kanzayire Judith yanatangaje ko kugeza ubu ngubu nta muryango ushingiye ku myemerere, amadini n'amatorero uramenyesha RGB ko wamaze kuzuza ibisabwa byatumye rero insengero zaba zifunzwe. Yasabye kandi abayobozi b'amadini n'amatorero gusuzuma ibisabwa bakabyuzuza, hanyuma rero bagashyikiriza raporo RGB kugira ngo izi nsengero n'ubundi zibashe kuba zakemura ibibazo cyangwa se ibibazo byazo bibashe kuba byakomorerwa nk'uko amakuru akomeje kugenda agaragara. Izi nsengero mu ifungwa ryazo rero n'ubundi byakomeje kugenda bivugwaho cyane, benshi barabyishimira abandi baranabinenga, ariko kandi ubona yuko ari ingingo abantu benshi bakomeza kugenda bavugaho ndetse bakomeje kugenda banagarukaho, bakavuga yuko kugeza amagingo aya ngaya hari byinshi yatabaye, mu gihe abantu benshi bari bakomeje kugenda bamburirwamo, abandi bakigishwa inyigisho z'amacakubiri ndetse n'inzangano n'izindi zigiye zitandukanye zisa n'izo ngizo, nk'uko amakuru akomeje kugenda atugera bivuga cyangwa se nk'uko bikomeje kugenda bitangazwa. Ibi kandi bikomeje kugenda bivugwa mu gihe ibindi bikomeje kugenda bitangazwa mu bigendanye n'ibikorwa by'izi nsengero ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Akaba ari ibintu n'icyemezo nk'uko nari mbivuze, ubona yuko cyashimishije bamwe, abandi basa naho bagiteraho ibitekerezo bigiye bitandukanye, ariko kandi kugeza amagingo aya ngaya abenshi bamaze gusobanukirwa ndetse no kumenya igikorwa cyiza cyabaye cyakozwe na guverinoma y'u Rwanda, mu gihe bigaragara yuko mu gihe insengero zizazujuje ibisabwa bishaka kuzatanga umusaruro ndetse n'imyemerere n'imyigishirize myiza, ukabona ko bishobora kuba byagira icyo bihindura mu bigendanye n'abaturage cyangwa se mu myemerere yabo nk'uko bikomeje kugenda bigaragara. Hanyuma rero reka mbabwire yuko ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ibintu bikomeje gufata indi ntera, ibintu rwose bikomeje kugenda bizamba nk'uko amakuru akomeje kugenda atugeraho abivuga. Kugeza amagingo aya ngaya munyemerera nako mbanze mbagezeho iyi nkuru rwose ni nziza, ni inkuru yagaragaye ku munsi w'ejo, ariko reka nyibagezeho muri kano kanya. Ingabo z'u Rwanda RDF zungutse abasirikare bashya basoje imyitozo y'ibanze, bari bamazemo rero amezi 6 mu ishuri ry'imyitozo rya gisirikare rya Nasho. Umuhango wo kubinjiza mu ngabo z'u Rwanda wayobowe n'umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda General Mubaraka Muganga, witabirwa n'abandi bayobozi bakuru rero mu nzego z'umutekano. N'umuhango kandi wabaye ku itariki ya 19 Kamena 2025. Abinjiye muri RDF banagaragaje ubumenyi bakuye muri ayo mahugurwa, burimo rero ubwo gukoresha imbunda ndetse n'ubundi bugaragaza ko biteguye kuzuza inshingano zabo. General Mubaraka Muganga yashimye umurava n'ubwitange bagaragaje rero mu mezi 6 bari bamaze muri ayo mahugurwa. Yabakiriye by'umwihariko mu muryango mugari wa RDF, asaba kurangwa n'ikinyabupfura ndetse no gukomeza gukurikiza indangagaciro ziranga umuryango mugari wa RDF. General Mubaraka Muganga kandi yashishikarije abo basirikare bashya rero guhora bigira kubabanjije, bagasangira ubumenyi bahawe, byose bigamije mu kurinda ubusugire bw'u Rwanda ndetse n'abaturage barwo. Yabukije guhora kandi biteguye gutanga umusanzu wabo mu gihe bakenerwa mu bikorwa bihuriweho n'ibihugu bitandukanye ko mu butumwa bwo kugarura amahoro n'umutekano. Umuyobozi wa BMTC Nasho Majoro General John Baptiste Ngironsanga yanagaragaje ko abo basirikare
batojwe bihagije kuva ku gukoresha intwaro mu buryo rero butandukanye, uko rero bakwitwara ku mirongo y'imbere ku rugamba n'ibindi bibafasha kuzuza inshingano zabo. By'umwihariko yavuze ko ubushake bw'aba basirikare n'undi bugaragaza ko biteguye gutanga umusanzu mu bikorwa bitandukanye bya gisirikare nk'uko bigaragara. Nakubwira yuko kugeza amagingo yangaya RDF kugeza ubu ngubu ariyo cyangwa se igisirikare cy'u Rwanda cyangwa se u Rwanda muri rusange ruza ku mwanya wa kabiri mu bihugu bifite abasirikare benshi bari mu bikorwa bigendanye no kubungabunga ndetse no kugarura amahoro n'umutekano hirya no hino ku isi nk'uko bikomeje kugenda bigaragara. Hanyuma ku butaka bwa Kongo kuri wa gatanu tariki ya 20 Kamena 2025 isi yose yifatanyije mu kwizihiza umunsi mpuzamahanga w'impunzi. Akaba ari umunsi washyizweho rero na Loni mu rwego rwo kuzirikana ubuzima n'uburenganzira bw'abakuwe mu byabo n'intambara, ihohoterwa cyangwa se izindi mpamvu zishingiye ku makimbirane. Hanyuma muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ibintu ntabwo byoroshye, kuko iyi Repubulika ya Demokarasi ya Kongo iri mu bihugu bifite umubare munini cyane w'abaturage bagizwe impunzi n'ibibazo bitandukanye, by'umwihariko intambara zikomoka ku mitwe yitwaje intwaro muri iki gihugu. Imibare itangwa n'ishami ry'umuryango w'abibumbye gita ku mpunzi HCR igaragaza ko barenga miliyoni imwe aribo bamaze guhungira mu bihugu bitandukanye by'akarere ndetse no hanze ya Afurika kubera ibibazo by'umutekano muke n'intambara n'intambara iterwa n'imitwe itwaje intwaro. Nubwo rero ari igihugu gifite rero impunzi nyinshi cyane zinyanyagiye hirya no hino by'umwihariko, nyamara Kongo nayo icumbikiye impunzi zirenga ibihumbi 50 zaturutse mu bihugu bitandukanye birimo Burundi, u Rwanda, Sudani y'Epfo ndetse na Repubulika ya Centrafrica ndetse n'ahandi. Ku rundi ruhande kandi u Rwanda ku ruhande rw'u Rwanda muri Kivu y'Amajyaruguru hakomeje kubera ibiganiro hagati ya leta ya Kongo ndetse n'u Rwanda na HCR bigamije kurebera hamwe rero uburyo impunzi ziva cyangwa se zinjira mu bihugu byombi zashobora gusubizwa mu bihugu byazo mu buryo rero butekanye nk'uko bigaragara. Uhagarariye by'agateganyo HCR muri RDC Pierre Atakoma yatangaje ko guverinoma ya Kongo yasabye ko haba indi nama ya komisiyo ihuriweho n'impande zose ikazabera i Geneve cyangwa se Addis Abeba, bitewe nuko imyiteguro izagenda nk'uko bigaragara mu gihe ibiganiro byo gusubiza impunzi rero mu bihugu byazo bigikomeje. HCR ivuga yuko muri uyu mwaka wa 2025 abantu bagera ku 177 bakomoka muri Kongo bari mu bihugu nka Afurika y'Epfo, Namibia n'u Burundi bamaze rero gusubizwa iwabo ku bufatanye na komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi CNR nk'uko bigaragara. Hanyuma reka tugaruke mu kanya turebera hamwe andi makuru agezweho.